Кулун тутар төт 5 күннергер амма улугар манчары оңюларын онна Саха Республикатын абсолютный чемпионнара Василий Шараборин, Андрей Захаров, Василий Артемьев, Платон Прокопьев окку бухатыр, онна Анатолий Баишев бристергер мас реслинге республикатағы турнир үрдік тахамга ытылынна. Күрәх үрүлә кахылытыгар аммалуһун баһылыга мастырдыгытыгар Саха Республикатын спортун мастера Степан Кузьмин, Николай Захаров Сахача атынан амматагы ого спортивный скулатыгар УАЗ масыналаларгар туосуругу директор Дмитрий Неустроевка үрүләк быгымайга туттарды. Бүгүн мастырдыгы тренера Андрей Барашков амма кен туттута бачоттаг беренен наградаланна. Күрәх главный судьята народтар иккердаларынағы категориялақ судья Егор Ирмалаев күрәкка барата сүрбе хаманда сүстен тақса сақабыт-сирин күстәк мажиналара кытыннылар ден етінлерді. Сақабыт-сирин аттақ соллақ мажината Анатолий Баишев олунью 2 күнігер Саха-сирин Мас Реслинг Федерациятын президентін талалат, төрөбіт улуғар улухан турнир терен үлетін кемелақтик сағалады. Бұл турнирде басқанша говоритен айтатын Hani da bu sayılar böyle, hani tutuşturmanın bir sürü çözümleri zor. Onu bir bu ama da nakit tutamın, onu da kadar vardır bu ama olurdan bir sürü çözümleri, maçlar sürü çözümleri olabilir. Evet, ki benim ya doğuda böyle bir Сақа омок бир таптыр көрүңер мастырдыгытыгар бәйлерин кемнергер көгер күннергер спортка үрдүк стихиленмет, үгүс көрөтчүгө үтүмен үрүнү белектебит төрөбүт аммаларын араста хамнак күрөктерге дораннактык аттаппыт, чагылкай кайыларынан сон сурактабыт Бахалай Шараборин, Андрей Захаров, Василий Артемьев, Платон Прокопьев окку бухатыр онна Анатолий Баишев болалдар. Василий Шараборин Саха АССР народтарын спартакиатын мастырдыгытыгар абсолютный чемпиона, Андрей Захаров тыгынча 96 сыллаққа манчары спартакиатын бастык абсолютный чемпиона, Василий Артемьев тыгынча 97 сыллаққа манчары спартакиатын абсолютный чемпиона, Платон Прокопьев окку бухатыр тыгынча 994 сыллаққа Саха Республикатын абсолютный чемпиона, Анатолий Баишев Россия спортун мастера, тыгынча 995 сыллаққа Саха Республикатын абсолютный чемпиона, тыгынча 995 2 тыгынча 10 сылларга манчары спартакиатын 2 тыгүлләк абсолютный чемпиона, 2 тыгынча 11 сыллаққа Россия абсолютный чемпиона.
Николай Захаров сақатча атынан амматағы оғыз спортивный осколатын старшай тренері, Афанасий Владимиров 9 сыллартан Олуска маспурдың сайыннаратчы, тыгынча 994 сыллаққа Масырдығытығар командадан Олус чемпионатын ан бастан терейсі бет, сақа народугар Платон Прокопьев оққы бұқатыры әрчен тағарбыт улухан үтіләқ. Афанасий Афанасьевич бәйті әме Масырдығытығар сақа өрсіпбітін спордың мастера, 2-тігінші сыллаққа Покровский корықы ыдылдыбыт спортивный ойнулар, маяға ыдылдыбыт манчары ойнуларын чемпионлары болар. Кене мындыр салалтатынан үгіз сақа ғото Азия оғылары народтыр кірділернағы ойнуларға сетихиләқтік күтті бұттыра. Атты мен үйрақпен бүтерен кәлем барамын амаға байныруынан өлі жамын общественна мастадығытынан оғылару ұлақан жону жарық керетім. Оннотон уассай беге сыла команда тебит. Ота болбатага теменне эдбак бем би саналлах спортсменнер бебин туба түмәммен тон түмсәммет яртанаммыт. Бебит бу мастадыйтын аммалугар сайынна дапытчы дегенен. Инната Сергей Петрович Борисов очологга спортзал директорынан өлдирете. Кенели бастан абаган яхилегер терибиппе күрәктәһи. Он бастыкы аммалуын чемпионатын абага командына чемпионаты терияны пуппыт. Очологотан вега Семен Кирилли, Геннадий Свистянов, он тан эме нәйлек олаттара түмсәммит жарыктанар буллакпытчы. Жарыктанабыт, оннотон окко бәйт очологы мезалга Очолога залга жартанатчы атында көрүннәреннән бак болалар. Тенниске болдум, волейболга болдум. Оны окко калан теннис тирете. Уна калан бе жартана тапына калан өңөйөн көрөрөтө. Хәтта бе жарык бүтүн көрөн. Там баары егерим сыйра жары болду. Онтан та сыя баяннык вактамыт кепсетеммит. Нәйлек тугар кетиннәр бүкбүт. Күрәктәйтер, онтан күрәктәйләргә сыя бая сыйрамбыт. Жарыктана кирам баббетаннык. Уна сидилер так улуска болдун, республика болдун, сен билен баббеттера. Оннук сагаламбыта. 2-тыгынчы жылларга Дети Азия республика старший тренеринен өлеләбитим. Оннуктан беге мастадыта көрүн быгытынан бу Дети Азия бастыкы кирәһенете. Онун ме бәте уратылак байта. Оннуктан бу аммата спортивный школаттан 2 баран сетилаты кеттибиттера. Алексей Гапап бастыгы местени ылбыта. Онна Семен Лукин 2 местени ылбыттера. Алексей Гапап ол канеттен салқы жарықтан спор мастері болан. Білген мұханжаннағы республика старший тренері болан үләлейінжар сетилаттик. Атам бу турнир, Шараворин турниры осынан бу бастыкы 96 жылдан бәһәтәрелдән кәлби күрәктәй традиционна республика бир улган күрәктәй булла дибатта. Бастыкы ыйтыллар просто хагас турнирдән ыйтылыбыта. Онтан федерация бит очота председатель Николай Афанасьевич Нестроев этикилләрен Шараворин атынан дигән булар булбыта. Онтан бу кәндики хылларга атын комиссиянан сөбеләһәм барамын тулары таммыт бу 5 абсолютно чемпионнар бит аттарын үйететен оннук килдер биппетет. Мас рестлинг республикатағы турниргар тыгынча 994 сыллағы саха абсолютный чемпиона Платон Прокопьев оққы бұқатыр бірге төрәбіт балта Василина Платоновна Прокопьева ыңырылдан кытынна. Платон Прокопьевка кыра балтыта болабын. Бірге төрәбіт бәйебет. Кені вала үйіс оғы. Мен баланы бәйіз. Нар тоқпай энергичный бағайтын өйдебін. Нар келе бара хаджар, нар тугурагына хаджар болачы. Өлелер кирер тақсар, ойнур, хайыр те. Осынан энергичный бағайты. Нар диағадырын олай дөбеппін қол бұра. Онына баланатын обайдарын күтті түші бағай сығына қады. Бары көпсетен күлен қалан бір қосқолар атшылар. Нерті тұйылырды амна жеттеме. Еще байтық олар бұппыт қыра әджамыд. Оннаты иебит бар. Бұл күрәқтегі
Боларын истен наһа йөрдә, оғым аттатылар ден, умнағаттар эбиттен, үрдәған үрді бітті, үйерін тұрам кәлі бітбеге. Спортсмен болу инде ханаватақпыт. Эмиске қандары жарықты оқсан баранлар күріқтеге жібіттері де ханыбын мен бейім. Жібіттері онна тиен күйен кебіспедеде, күй бұта. Онтан ұлақ ғаламыта отыру күріқтеге, отыру. Бейінна кемера радионың істен кейрен хасияттар бұт енді күй бұт үйден де білдәккіл рот тоғынден де жон бары хуға болан кейрен бар бұттары. Бары наға өрелер еті. Аллах издуғалардан, ебеккілі издуғалардан өрелер еті. Баяны тоқарда қылынар дегеде долгуер дейіп бағын берейіз. Бейетті долгуен бауылады. Аллах мен қылуыры күрәқтейдің қанданы көрәтші мұқарқ беймен барымда. Көрәтім. Оны тағамы олған күрәқтейді аммаға ұққа бол бұда. Оны біле массына ен ойнем бұда. Оны олған мақтар бұд ең кәлін наға чөй ұғық бол бұда. Оны барды ұтын Жон сірге хүргеті көтөңілді деққа. Бары наға өйбіттері ұғайым кайбітігер. Оны қандары ұтын үші бай ауыры, үші бай атмосфера болбыда. Оны жікті әді. Бөйін көріқтегі ұтын үші бай тәрәхінні әқтік ұтылла тұрар демен ғыналатым. Оны кәлбіттер әбіт. Күрәкті әтшілер, бәқтер әбітті ғандырын. Оннатын үші күштәқ олаттар бағалар әбіт. Оққы бұқадыр жекергенін біргетір әбіттерін аймақтырын аттырыттан, анал берие турнир самай улухан дулыға бұқатырдырығар, тоғылантын үйе ұяғыңы меслеспет қайылақ өліқне мажынатығар Евгений Поповка бейін тыынчы солқылбай, Саха Гераклынан белдевет жүкускайтын Артем Ветровка, отуттыынчы солқылбай, онына үз бачоттақ месті болбут Амматтан Егор Байшевка, сүрбе тыынчы солқылбай қарчынан берие 90 ыдыстыын орды тұттырдылар. Биһи ағабыт эдераттан олох оға дағаттан хүрен көтен олох эте билекрат дағаттан әрчиллен олох әрие девкеде кыбыс кыта оға дағаттан хүрен ата ганья хүрере битеү постоянно ханда кампа датимдир нар хүрүннен нар хәҗәрәбит аны нар күстәк болон аны мана бире оға дағаттан битеннәк үйтү абраты ingen постоянно таарыбит жаны көркөмөлөһөн урукку ылларыттан бара хасыраттан кээңи жери үйлелерге хыджаллар булда ох кемге кине акалан ол урут ыл барыта кайстуулак булда ди аны хибинети неген сөйлөрө неген бартан андык бейта тааныс кайырып ахадырабит атак булдан спортка кине олох эми огондагаттан тандылын кине теннистир апсайдыр, онна тәкәнеке маста дейдігер жарықтаңар болбыда. Онна тоққа Японияға сума бар хәдді бұта, тәңчі 996 ыллар кәйім бұла. Күрәқтейге постоянно, ола круглый год хәддер еді. Қахан даны тоқта бат, күрәқтейттен күрәқтейге кәрі тұрар, бидді даны жетер ола қалар бат еді. Постоянно Коракка дебута үксүн кандики кемдерге гаддери андан кандики гаддан баран токтатага ди. Ол гаддери постоянно күрәк олна жарык. Оннан бәйте спортка нырык багалах. Кехете исеттен Аллах туак бар спортсмендерге барларга гаддар. Оглары жарыктан düşüşәгә филиалдыгар абага ахла дебута, онны оглары жарыкты дебута өр багай. Күрәккә Хаджарын осана биле стимул куддук постоянно ден хеблюра гайде. Ата кергән тахсар бар мен кенеха дәрәҗәм биле сүгән хаджан хүрәр ите, мандыга приседание постоянно орыр ите. Аллах манны кидер, сандыгыр иҗаҗа чөри. Аны чегән дигәнде менә. Аллах манны агылан көрбәдә тәкәддәхә манны китергән тух әттәх киҗи дәкә. Бетан җахан кана киде. 또 밥을 두는 주일에 하늘은 그룹 날 온나 만나 이제 한절은 가일은
Ота ол кырахтахарин биреметин мин улаатар бар бэбин өджүр болуктан уже тохтаапта. Ата билен хасар окоп кыхаганда индес. Билин канеке уже тох эдер оолар сөйдүк өйдөбөттөр өт урку спортсменнери. Обсанан те Прокопьевтар бары истерттен оннуктары. Каан дагана бие оннук шөй бир бие маннык петинден кемеха дагана кепси да дибаттар хаябаттар билер те көт. Оннук бедересеттерден химик жоннор. Мас рестлинг турнирын ыңырыла кылжытынан тыгынча 917 хыллакка Манчары спартакиадын абсолютный чемпиона Василий Артемьев кергене Светлана Артемьева болар. Светлана Григорьевна долгуген туран санатын үллехинне. Тон бии агабыт Василий тоғаты кеһи быһытынан наасымнагас көрсөмай гылак кеһите үлехит кырар дагаттан кара үлага эриллен улаппыт кеһи бии кини кытта тон тоққа Ленинградка хыджын көрсөн кол билсембит ыл болбуппут баммага келен армия кенеттен службалан келбитигер мен кинеге келген таксым бамма уже келен олор бутум төрдүнчө жыл болду төт оголакпут кини бете амма совхозка рабочий дирете ол келген таксы биремебер онно де субан сүйүнү көрөн үлетеме үшөй көрдөрүлак боломна эт туттараханыгар туох район чемпионың болбута үлехит ынага ыр опсайынан бете бүгүрү майгалах кехете оголоргар дондук сыханнагате сымнагас майгалах бийкини кытта сүлбетче хылолор бупут ол тухары те сүлбе хылустата кини мастардыгытыгар ологона набыт кехи диякпын баарабын элбек күрехтехине ахан мускуллан опсайынан дегиттер кехете Урыгыт таган эте тоққа бардыр кыттар маннык активист соғыс эте. Эти ыгыктарга көтүппекке кыттар эте. Онна ти бөгөр ден күрәккә мие бастан Индияга путевкалан Индияга баран келбит онна элбек күрәкте хина аспыт онна мусаретар дагыта болбатага те. Сүйрү капсагай тутумергире мастардыгыта Пятиборье ден курдугетинник күрәхтәһинә ханымы бастан. Этинник Индия баран кәлбите. Василий Артемьев жекергене бирге дөрөбүттөрө аймактыралыктабыт бейен тыгынчы солкубай уухарчынан биристерин чурапчыктан 9 килеге чемпион үрдүк атнылбыт Айсын Малуков тутта. Манадагытнаттакка бу турнирга Малуковтар кырачан оголорун илжигеленнер жекергенен стилактык кытыннылар. Ил еде өлөкмөтөн төрүттәк тренер иделәк Светлана Малукова 15 килеге бастыгы месте болла. Спортка бете эти айылгаттан этинник ток данайдак текпим сөп кайдары күстә оннасым тогыз киһете бете. Онон быһылах тинник бардагана кандык бар күрәккә бардагана курук үсигер батын местелеген келерете. Бетин амматын тугар ден амман элбәхтәгә аттапык киһи эти спорт өттүнен Onun kihi duruviyata ulakan olsağanattın kini eder sahagar türdün tüt sahagar bara borto doyduttan bardağacı itis pomoska diye koyup biti kürek biremetiger. Onun mihati kep silber oldu sığırakan. Ona sanatak bundan dağını ırakan kurduk. Okunan baramın bu kinini sanavutlar bu ödevitlerin indin. Sanana kanada demi gelen turan bu kep sibin. Oğullar bit dağınınlık hanılar, kim de bunu bat, kendini kuru gördüğü bit hanı bit, kendi tuttu. Manatağınan Svetlana Gregorievna bölü uluğun tağırını helegen bağlıga, Semyon Samoylovich Karatayev 10. solkubay summalaq tuğu surgun, turnir 15 kila kıyılağar köröçler birebillerin taptallarını bit elbağa erenler sportsmen Vasiliy Zakharovka tutturdu. Көрәк комментаторы Сергей Семенов амма покровкалыктын түрүттә хоротты феномен самародагден Василий Маспордугар соотчу таксыбыт сулус ден үрдүктүк белетир. Бүгүн Василий Захаровка өссү бир жолдоок түген тоскойду. Тыгынча 96 сыллагы Манчары спартакиадын масырдыгар бастыгы абсолютный чемпиона, классической тустуга спортмастергар кандидат үрдүк категориялах суджуя Андрей Захаров аймактарын аттырыттан 10 солкубай уухарчынан анал бристерин Марфа Егоровна Дмитриева туттарды.
Ветераннарга абсолютный чемпион үрдік атын мәңі қыңалыстан Максим Марковылла, онна Анатолий Байышев тұрорбут убағатынан нағарадыланнам. Манатағанан бүкін әмісін әйлеген бағылыға Прокопий Бебекин ветераннарга ағуғын 5 киліға 2 месілеммет әмістен сылжыр Мерсияс Пахомовка жағалта атыттан 10 сылқыбай сумалақ туғы сұрғыдыттарды. Манна төкөрөктиге балесик быгытна келе хаҗамын. Усалдан командадыга бир ол бастаты, бир ол хүс болда. Үшө байтарахна көрөктиге болу турар открытие лох. Супер де Канада. Канада бу батагат. Анды ду чемпионатын күдүк батта. Онна те атак произвольная главная хаме үшөге болу турар. Атак ояктан. Элбам маккүйте атак алдараттым булганга болар. Онна карады маны вехада хатлар серети на дам багыты болуйта. Он это сырыта хуа кушуга ебет жиңе. Билген бу абсолютный сырылах бу бута жебилли бет. Ким багарар көйен сөп, сыры жена бага бара. Оннан тариячилерге малакта актыргар манны үчүгө мажыналарга бараханын оңбуттаргар мактанабыт. 2 күннәк улыхан күрәк муңутур кайылагынан абага нәһилегеттен дөрүттәк сунтар күтөтә Тимофей Большаков болан 100 сылкубай сумалак сертификаты улус багылыга Степан Кузьмин илдиттен үрүләк быгымайга тутты. Абага нәһилеген багылыга Макар Тимофеев күрәк абсолютный чемпионгар штиль дружбаны беләктән Улан бай тамна аста открытие олга тагайда. Вот сүрө тою белемни булагына кампы каядны ки бу сүрө бетагында райда. Онно ягмар табылган, ягмар капра анасында. Онтон шофер абсолютный кайфтан бу каян кайын туру.